Tini siang jora mansigo live bo fainani bagui Cashify super sell tui je mobile nangai tongnai rok nor kwbangma comment khai sungo o mobile boroni nini da yara Android ba iPhone chajaknai rok Cashify super sell hingke Play Store thanginai nog jodi mobile chajagui tongkha hingka khai norok o jaga Cashify super omo khaito Cashify se omo ya kaisa se application mane business application ge omo hai khuluknai khulukpai gana norok o jaga mobile nijini mobile bai register khlai Baidi hingke oro naidi omo ani business account norok oro nugui mankhana ani account nangno phunukgano animo KYC proof hingke o KYC khaina bagui tam nang hingka hingkai next page no sabano jodi norok ani tui mobile order no muchungui tonga hingka hingkai rui mano abono 3 ni video norok comment khai sadi je norok tamo mane nang ama hai mane mane bo mobile nang norok comment khai sadi hingke ang nainai norok ni bagui nasingjak khai fano tabuk iPhone 12 baksa painarok sano 12 naiden phadi oro 128GB tongo 4GB 64GB bo tongo hingke chwng 128 no nailaiano hingke grade C plus 15,110 taka delivery charge soho thangklai nini mo omo hai 15,800 rok hingke iko o jaga tam change QC report sakano phunukgano battery unknown wngnai glass panel kisa damage wngnai physical minor scratch wngnai charger manglak tei box o manglak bongni photo phunukgui mano ang photo iko glass panel kisa phatijak gini obono mane repair khaina khaimano hingke display genuine paltukjak hingke tei battery unknown mahaita hingke norok photo nugui mankha haino nongno photo phunukgano iko obo hai wngnai kom budget ni bisingo hingkai deal kaham no hingke aboni bisingo nog temo phunukgani nongno 64GB mo khai 13,830 taka grade C minus nongno phunukgano iko o jaga nog pornai di image phunukriwano hingke o jaga haino hai chwng iPhone 12 nai tongmani 64GB abo belai no kaham norok jodi space aswk nangya hingka hingkai haino hai phunukgano iko bo ekdom best kaham 13,830 taka 14.5 rok thangklaiano abo jodi nana hingka khe norok jodi iPhone hamjago hingka khe omo belai kaham nogoro nugui mankhana kisa camera kisa tei scratch tongnai hingkai QC report naidi nini hingke bini battery service wngjak tei jotono kaham hingkai amoni ukulai iPhone 12 Pro 20,700 grade C plus omo nungna hana kana mano ekdom kaham battery simi unknown battery simi paltukjak wngnai bini look naidi bwtui display unknown hingke battery unknown tei display genuine hinui swijak tongo Android nangkha hingka khe Android ni bagui bo jemon romdi Android tamni Android nainai Realme tongo kwbangma no Realme C55 3,330 taka grade C minus bini look phunuknai nongno ekdom kwcham obo model hingkai norok sadi comment o thangui je bomo hai nainai je naitongnairo 6 jona rok
no comment kai sadi ang no ni comment no nasing tongo ta mobile naina sadi te like khai bang like khai ready channel ka dal phaika subscribe kai ready norok pa bahai genuine product na nam chung tong ang ka kai 13 kaisa mani rikha chung almost out of stock ni thanga 11 13,430 টাকা ओमफ्राय गेमिं नि मबाइल नि बागै हिंगिथ Infinix Note 12 kaha tongo 11 kaha tong 4,320 টাকা kaham nobo simtre te screen copy hin sawo naini gana oboni bahai kaham sokpai nobo khoroksa takokni nok video no naini di ang unboxing rikha atin sijak topon kaham no phayo nok kem na hana muchungke norpang bai korongdi obonga second hand mobile se do ओमफ्राय Infinix GT 20 Pro 8,690 5G 296GB obona harmano 2 दिन return policy te kaisa prepaid botongo display kisa kirik jak paltogei thongka thungmano norok 20,000 ni chlai kobang jodi yang teina hana hingangka norok swkang prepaid ma khainai hingkai je 20,000 chlai niche tola ni phone paika hingkai norok cash on delivery wngnai amahai Samsung nailen phari Samsung A13 norok nai smita tongdi je nai norok mane bobahai like khoroksa rikha birendra tripura hambai no nongno mobile phone tongo mo Samsung ni norok model sari model bo model naine yang nongno naine bagi chai toknai Samsung Galaxy S23 belai mobile kaham mo 6.1 inch na ओमफ्राय ग्रेड D माने डिस्प्ले फाइन फाइजा कबो kana hai apan chugo ओमफ्राय S21 kahe tongo belaka hambai norokno like remani bagai nok sadi bo mobile nane nok sadi Samsung Galaxy Ultra kahe nongno phunugan hando totong Samsung Galaxy S24 Ultra sikango tongmani mobile ke tabuk ke out of stock thoi ke tesa phaiane mo ekdam kocha model se M10 M20 Galaxy F62 rok kocha model jar kom budget gen rok na harmanu do kaham no o model 3,000 okan manu 2500 rok oro 3,910 টাকা 3,000 টা like khanerna hambai angkai yang tei laptop na hamano nong laptop bo phunungnai haipano ang nong paijak kwrui tamse kamu 5 paijak kwrui norokno bongni dam ke nong phunung manglak
Dam hingkha jephru pass paio afuru oro review lungnai hingke sab sabo muchung je norok o laptop rok ni dam naina muchung norok ano super chat khaidi hingke ang norok no nai rinai smart buy tongo kwbangma mobile tongo Redmi Note 9 Pro rok Poco M2 Pro rok tongbaio omoni price nugui mangaya tangi hingka ang pass paijagya jephru pass paio pass bo bahai pass pai hingkai abo bo tongo hingke oro kwbangma model tongo Oppo tongo Oppo no nailaiano phiamoni price khe nugui mangala oro box only tongo hingkai o je single mobile hingke norok no phunuk mano haifano pass paijak kwrui kaham kaham single mobile no hana hingkai rang teisa kwbang nangnai te jemon romni bulk mobile hingkha price nugui mano romni tabuk bulk mobile o OnePlus tongnai gana norok comment khainai kaisa mani kwrui video khlaiui mane aram nangi ongo mane norok swngdi je bo model ni naina muchung norok jodi swngkha hingka kaisa ang bo interest swngnai mane phone rok rutuknani masa hamya OnePlus Motorola 150 Fusion tekhe tongo Motorola kaisa tongmani Motorola H50 Fusion nei tongo kaisa ikomo grade B minus 1220 taka curve display ekdom kaham o mukum tui nahar manmo nongno bini screen phunugui mano hi nugui mankha norok hingke norok jodi paina muchungo hingkha ang je phunukmani bisingo norok screenshot bui tondi mo nango hinui norok sadi ang like ni narwgano hingke afuru hingke order retrokta amahai mo joto 11 man wngkha o mobile jephru phone norok gana hingkhe grade B grade A hingke ekdom kaham hingke D bo kaham no D ni hingke kisa misa change tongnai amahai oro grade A B C D E tongo E ni hingkha return policy kwrui hingkai oro Motorola ni nongno phunuknai tekhe tongo oro Motorola Motu tamokha Rush R50 Ultra hinui 25,030 taka omo khai kisa sport pan tongmano obo haike Philip mobile nog nugui mankha na hingke o jaga o norok parts bo paimano kwbangma model ni parts live choi tangdo net chuluni bagui Cashify supercell tui nongno tini ikomo pass paina nango mo pass paikha hingkai review lungnai tei order bo rimanai ta hingke tabuk khoroksa bono order rwna kwrui tongo hingkha ang mo pass paigre ako obo 3 din ni bagui mo 49 taka hingke 49 taka GST tongo tekhe tongo 1500 abo 90 din ni bagui mo 500 taka tongo amo hingkha 30 din ni bagui hingke amono ang pass pai teisa live phaino afuru norok nugui manano jodi kebo rwnai tongo hingke to pass pai bo aram nango oro grade A grade B tongo grade mo grade to norok pai mano ta B plus B minus C plus hingke nongno bujo khwnari mano o jaga grade ni kok nog bujiya hingke
great ni bo borok bujijak tongo hingke warranty jat bo mobile bo mano no oro info thangjak phuno gana mane super good fair bo tongo B plus bo tongo warranty jat hingke super good fair abo paikha hingke kono scratch phone mangla hingke o jaga B plus kono scratch kwrwi major scratch tong kisa tia scratch tongo o hingke pura normal hingke norok no te phuno gano o je great no bujiwi mobile order ka hingke nongni bagui chanai hinai di o jaga tam function defect ni man o jaga naidi great B minus naidi loose screen ngi mano loose panel ngi mano minor pain full mano bubble ngi mano up to 3 white spot ngi mano ama hita ngi mano se abo hingke C plus hingke sim tray kisa nosto rok ngi mano volume rok missing rok ngi mano ne amorok no nung tisa repair khai mano ta tisa rang ma khibi nai ta aboni bagui to dam khlai khai rwdwla jaga ma hayo saka mobile order ma hingka kai great D ni roka takukni kaham na phaika sudo bini display simi change khaina nango haiboni bo display change khaiyako bambai thung tongo abo haita hingke oro norok buji khana mo great nai norok paidi hingke norok o agartala kamakha ni salai norok yang tui kalai khe mannai abo kaisa muitu norok di ah jaga nongdi bongaro iPhone 13 borok rigo 18,000 kai rigo konfuru do bong kono sima kwrwi hingke chini o je super sale tui hingke naigadi busuk 18,880 taka 19,000 no haifano bomo hai condition tong mobile naidi iko bo hai nogui mankha norok hingke QC report naidi quality check hino battery service rok ungjak ama haita C plus no phunukgano 17,370 taka battery paltukjak color hingke tamo ama hiungnai glass panel ekdom hamya bo ang no swkang sairika grade B rok hingke chao taroom norok grade B minus 256 GB obo hingke nahar mano iko norok nugui mankhana screen o tam change hingka o jaga naidi display motamuti change hobo hingke asuk change nahai lab kwrwi battery sibi change hingke to kunungya iko plus tongo tei kaisa B plus ni nongno phunukgano 23,520 taka obo ekdom kaham fresh mobile nahana hingka bono ekdom nahar mano pura kwtal haingai tongo sudo battery simi paltukjak bukum totui nahar mano bono ama haita iko battery simi unknown norok no nugui mankhana যদি কে paina mo chongoi tongo hingke norok screenshot bui narok di tei norok gana sadi obono order nai hinui phiaba prepaid wngnai full payment ma khaini obo 20,000 ni slai kwbang nahakai full payment ma khainai google pay norok payment ma khainai mane ang no khainai norok anui ango google pay khaima rohonai ta abo hai hingke omo hingka B plus tei kaisa 13 mini moko mini chikon mo kaham no ekdom chikon ama hai hingke nongno 15 bo phunukgano nongno 15 plus 15 pro 15 plus tongo 6 GB 31,410 taka mobile ekdom kaham phone koto hamjakai plus nahar mano hingke teiha tongo 15 pro 35,650 taka se phiaba oro o condition tongo change bisi mannai haifano nahar mano ikko joto nini battery change camera change display change ama haita iko
nog nugui mankha na hingkhe tongodi tekesa 15 Pro phunukano C ni grade C ni 80% battery health ko mo India ni no mobile 11 month old bini photo naidi photo ekdom kaham kisa oroke depth kahai nongnabo phunukribo 15 Pro kotal phiya nongo suke maglak hingkhe norok jodi kebo nangui tonga hingka khe norok tamnani call khaidi ebo WhatsApp khaidi order rwna hingka khai ahaino order ya bwsang khoroksa borok ano phone nairi suka phiaba bo paitogo hingka khe chol ama hairok takhaidi tamkhe ani bo time waste wnggo call khai bo ano phone nairikha norok jodi nahana hingka khe norok ano text khaidi haino antajiya text ta khaidi nahana hingka khe bwkhao kaisa ang nahanani amtwi hai khe norok angbai kwrwnglaidi ani bo time waste wnggo amo khai 15 Pro Max oro khe sud display change jotono kaham hingkhe iko back panel kisa tiya terajak ama hai tekesa 15 Pro 40,000 D ni grade D ni 15 Pro Max no bo nongni comment no ang tangi nugui wngui tongkha nog tamo sika ang bujilia nongni comment tamoni bagui bo nongni comment no ang mane sijakya chwngtosu nongni comment ang pori maliya do ang mobile brightness reejak wngui tongkha thaisimaniya comment nongni comment no pori maliya ang tamoni hingke mobile o nongni comment susi khai wngui tongsio hingkhe aboni bagui nakardi norok jodi kwrwngna muchungkhe ani WhatsApp number bai kwrwngdi 9485479310 o WhatsApp kwrwngdi mobile kwtal phunukdi hinsao hingkhe kwtal to phunukna muchungo haifano tamtamo mobile angbo saimui wngui tongo kwtal tongodi Poco M2 Pro Poco X5 5G 5G mobile Poco X5G game thwngnarokni bagui iko mobile naidi kisa display kisa kwrwkjak haifano kaham no nwng abono kisa paltogi ma swnui ta mobile hingke omo hai wngnai bini model number rok tongo made in India nahorui mano obo thang kalaiono delivery charge soho amtwi 6200 rok nahana muchungkhe norok angbai kwrwngdi eba photo boina rwgdi mono order rwnai hinui sari ta Poco X5G tei tongo Poco M2 Pro omo hingkhe to 4G nongano omo hai hingkhe Poco X5G kwbangma no tongo model ro grade D ekdom
kaham Poco M4 Pro 5G te kaisa speaker not working speaker kainin kisama paltongnai omo hai ta mobile iko nugui mankha norok hingkhe Poco paikha Vivo ni bisingo Vivo V29 omokhai Grade C plus photo naidi omo hai omo nahari man norok hingkhai use report screen kai paltokjak Vivo Y20G kom budget rokni bagui obo khai 3000 4000 tongnai rokni bagui ta nok nugui mankhana hingkhe Vivo hingkhai Vivo ni bisingo to Vivo Y73 iko obo hai hingkhai paithago phunukgano Oppo S7 Oppo A15 omokhai 4G rok ta Oppo A55 omokhai to great omokhai to return policy kwrwi omo photo naimaya inikhe tanhari hinsa borok Oppo F19 6500 30 taka Oppo o mobile box manaina rok box India ni no bujikha hingkhe nok gari kebo nangui tonga hingkhe ang live mothok sinai norok nangui tonga hingkha khe norok ang bai kwrwngdi haino hai no sairiphaio ani WhatsApp 9485479310 o norok kwrwngdi tei norok nahano hingkha hingkhai kwrwngdi text khaimano no WhatsApp o ang tei sairo 20000 ni kwbang nahana hingkha hingkhe ayango rang prepaid wngnai hingkhe cash on delivery nahana hingkhe 20000 ni niche tola amtwui hingkhe norok 20000 ni tola mobile naharwui mano amo hai hingkhe mobile delivery wngnani hingkhe sapta kaisa norokni address rok swima rohornai ano tei delivery charge hingkhe 500 taka amo muitu narwgdi amsukno jotno no hambai।